intambara irimo kubaho mu burasirazuba bwo hagati ishobora kuba intambara ikomeye cyane kubera ko ishyamiranyije Israel na Palestine. Byo binasanzwe mu ntambara, ariko nanone ukongeraho imitwe nka Hezbollah yo muri Libani, leta ya Iran n'abayishyigikiye. Israel iri hagati, irimo irarwana na Palestine, Libani ndetse na Iran. Aya makimbirane reka tuyavugeho. Uyu munsi polisi ya Israel n'urwego rushinzwe ubutasi bavuze ko baburijemo umugambi wa Iran wo kwica abayobozi bakuru b'iki gihugu cya Israel, barimo na minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu. Ni amakuru yatangajwe kuri uyu wa kane. Uretse Netanyahu, Israel yanavuze ko uyu mugambi wari ugamije kwivugana minisitiri w'ingabo Yoav Gallant, umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bw'imbere mu gihugu Shin Bet Bwana Ronen Bar, ndetse na Naftali Bennett wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Ni umugambi bivuga ko wakoreshejwemo umunyemari wo muri Israel witwa Moti Mamani. Uyu ngo yagiye muri Iran anyuze muri Turukiya. Bivuga ko ahangaha muri Iran yagiranye ibiganiro n'ubutasi bw'iki gihugu cya Iran. Bakigirana ibiganiro akabemerera kubafasha mu kwica abayobozi b'igihugu cye, ngo yahise abaka miliyoni y'amadolari kugira ngo ajye mu myiteguro y'uyu mugambi wo kwica abayobozi bakuru ba Israel. Gusa ubutasi bwa Iran ngo bwanze kumuha iyi avance ya miliyoni y'amadolari, ahubwo bwamubwiye ko iby'amafaranga bazabiganiraho mu minsi iri imbere. Gusa ngo yahawe 558 by'amadolari kubera ko yemeye kwitabira iyo nama. Polisi ya Israel yavuze ko uyu mugambi wa Iran wari ugamije guhorera urupfu rwa Ismael Haniyeh wayoboraga Hamas, wishwe mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka agwitera muri Iran, aho yari yitabiriye umuhango wo gushyingura wari perezida wa Iran Ibrahim Raisi wazize impanuka y'indege mu kwezi kwa gatandatu. Amakuru ahari uyu munsi aravuga ko Iran igikomeje kureba abanya-Israel batandukanye yakwifatanya nabo mu mugambi wo kugirira nabi abayobozi bakuru ba Israel. Bamwe mu bifuza urupfu rw'abayobora Israel barimo umutwe wa Hamas, birumvikana. Barimo leta ya Iran ndetse n'umutwe wa Hezbollah w'abanyalibani. Uyu mutwe wa Hezbollah reka duhite tuwuvugaho. Kuri uyu wa kane igisirikare cya Israel cyavuze ko cyagabye ibitero muri Libani, kikarasa imbunda zigera ku 100 zifashishwa mu kurasa ibisasu bya rokete, ndetse ngo basenye ibindi bikorwa remezo by'umutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Libani. Igisirikare cya Israel IDF cyavuze ko izi mbunda cyasenye ngo zari ziteguye gukoreshwa mu kurasa muri Israel. Ntabwo havuzwe niba hari abantu baguye muri icyo gitero. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe wonyine muri iki gihugu cya Libani habaye igitero gikomeye, aho ibikoresho by'itumanaho bizwi nka pagers bikoreshwa nka beeper cyangwa se telefoni biturikanya abantu bari babifite mu mifuko yabo mu bice bitandukanye bya Libani. Nabiganjemo abayobozi n'abayoboke b'umutwe wa Hezbollah. Uyu mutwe wa Hezbollah wavuze ko mu iperereza ry'ibanze wamaze gukora ngo wamaze gusanga ibi bikoresho byawo by'itumanaho bizwi nka pagers byaturikanye abari babifite mu gihugu hose, ngo byinjiriwe n'inzego z'ubutasi za Israel ubwo byari biri ku cyambu bitegerejwe kugeza imbere muri Libani mu maboko y'abayobozi n'abayoboke b'uyu mutwe. Bikimara guturika byavuzwe ko bishobora kuba byaratezwemo ibisasu bishobora guturikirizwa kure, akaba ariyo mpamvu byaturikanye abari babifite. Ibi bikoresho wagereranya n'ibyombo byakoreshwaga n'abarwanyi n'abayobozi b'uyu mutwe wa Hezbollah bahanahana amakuru. Ni uburyo bari barahisemo gukoresha birinda gukoresha telefoni zigendanwa kugira ngo zitumvirizwa na Israel, cyangwa se zikaba zanakoreshwa mu kubatega ibisasu, kubera ko ubu buryo bwo gukoresha telefoni mu gutega ibisasu busanzwe bukoreshwa n'urwego rwa Israel rushinzwe ubutasi Mossad. Guhera ku wa kabiri ibi bikoresho by'itumanaho byatangiye guturikira mu mifuko y'ababikoreshaga, ku buryo abagera kuri 37 bamaze gupfa
mu gihe abandi bagera ku 3,000 bakomeretse. Ni ibikoresho byaturikijwe inshuro ebyiri zose. Amakuru y'ibanze ya Hezbollah avuga ko ibi bikoresho by'itumanaho bishobora kuba byarinjiriwe ubwo byari mu nzira biva ku ruganda byerekeza muri Libani aho uyu mutwe ukorera. Kubera ko Hezbollah itemerewe kugura ibikoresho ndetse n'ibindi bintu mu bihugu bya Amerika n'Uburayi kubera ibihano yashyiriweho, ngo byabaye ngombwa ko uyu mutwe utumiza ibi byombo cyangwa se ibi bikoresho wifashishije ibindi bigo cyangwa se izindi kompanyi. Byemezwa ko byageze ku cyambu bitegereza amezi 3 mbere yuko bibona uburenganzira bwo kugera muri Libani. Hezbollah ivuga ko muri aya mezi 3 ari bw'inzego z'ubutasi za Isiraheli zabisanze ku cyambu zikinjizamo ibindi byuma biturika, ubundi zikajya gutegereza igihe cya nyacyo zizabiturikiriza. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yijeje abaturage bo mu majyaruguru y'igihugu cye ko batekanye rwose. Yabivuze nta gukomoza na guto ku by'igihugu cye gishinjwa. Byemezwa ko buri gihe iyo Isiraheli ikoze igikorwa gikomeye nko kugaba igitero ku muyobozi w'umwanzi cyangwa se abayoboke b'umutwe w'abanzi, ngo Isiraheli yirinda kubyigamba. Isiraheli uyu munsi irasa n'iyiteguye gukora byose bishoboka ngo ibabaze cyane Hezbollah mbere yuko Hezbollah ihorera umuyobozi wa Hamas nk'uko yakunze kubivuga. Nyuma yuko kuwa kabiri hagabwe ibi bitero byo guturitsa ibi bikoresho by'itumanaho, kuri uyu wa kane ibi bitero byarongeye. Abantu bagera kuri 20 barishwe, abandi barenga 450 bakomerekera mu gice cya kabiri cy'ibiturika bivuye mu bikoresho by'itumanaho cyangwa se ibyo wagereranya n'ibyombo muri Libani. Minisiteri y'ubuzima y'ahanga muri Libani niyo yabivuze. Ibi bikoresho bikoreshwa n'umutwe wa Hezbollah byaturikiye mu nkengero z'amajyepfo y'umurwa mukuru Beirut, ni mu kibaya cya Beka no mu majyepfo ya Libani. Ni uduce tubonwa nk'ibirindiro cyangwa se indiri z'uyu mutwe. Bimwe mu byaturitse byabaye mu mihango yo gushyingura bamwe mu bantu 12 Minisiteri y'ubuzima ivuga ko bishwe ubwo ibikoresho by'itumanaho byabo muri Hezbollah byaturikaga bwa mbere, ni kuwa kabiri. Hezbollah yahise ivuga ko iki gitero nanone cyagabwe na Isiraheli. Ibi bitero bibaye mu gihe Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Yoav Gallant yatangaje icyiciro gishya cy'intambara barimo kurwanamo na Hezbollah, ndetse binabaye mu gihe hari umutwe w'ingabo z'abanya-Isiraheli woherejwe mu majyaruguru y'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yaburiye ko hashobora kuba ibyago bikomeye igihe nta witeguye kunamura icumu muri aba barwana. Yasabye impande zose kwifata bishoboka kose bakirinda gushoza intambara. Ati birumvikana ishingiro ryo gutuma ibi bikoresho byose biturika ni ukubikora nk'igitero cyo gukumira icyashoboraga kugabwa na Hezbollah. Hamaze igihe kinini hari ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara ikomeye hagati ya Hezbollah na leta ya Isiraheli. Leta ya Isiraheli isanzwe inari mu ntambara n'umutwe wa Hamas. Hashize amezi 11 hari imirwano hagati ya Isiraheli n'umutwe wa Hamas. Nyuma y'ibitero byo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023, aho umutwe wa Hamas winjiye muri Isiraheli ukwica abantu 1200 ugashimuta abandi bagera hafi ku 2000. Hezbollah ivuga ko ibyirimo gukora ari ugufasha Hamas nayo ifashwa na Iran. Hezbollah ifatwa na Isiraheli n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi nk'umutwe w'iterabwoba. Mu kanya iyi Hezbollah turayivugaho ku buryo burambuye. Umutwe wa Hezbollah urateganya gukora iki? Kugeza ubu haracyategerejwe ijambo ry'umuyobozi wa Hezbollah Bwana Hassan Nasrallah uza kugaragaza icyo umutwe witeguye gukora nyuma y'ibi bitero bishinjwa ko byakozwe na Isiraheli.
Ku wa gatatu, ibiro bishinzwe gutangaza amakuru muri Hezbollah byatangaje urupfu rw'abarwanyi 13 b'uyu mutwe barimo n'umwana muto w'imyaka 16. Ibi biro byanavuze ko uyu mutwe wa Hezbollah warashe ku ngabo za Isiraheli hafi y'umupaka wa Isiraheli na Libani no mu gace k'ubutunguruke bwo hejuru kigaruriwe na Isiraheli kazwi nka Golan Heights. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko ibisasu hafi 30 byambukiye muri Isiraheli biva muri Libani ku wa gatatu, biteza inkongi y'umuriro ariko ntibyagira uwo bikomeretsa. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko indege z'intambara za Isiraheli zarashe ku barwanyi ba Hezbollah mu majyaruguru ya Libani. Ibikorwa nk'ibi birasa n'ibikomeje kubabaza cyane Hezbollah. Buri wese arasa n'uwiteguye kureba icyo uyu mutwe uzakora. Abanyalibani benshi baracyari mu gihirahiro kubera iki gitero cyari giteye ubwoba cyagabwe ku wa kabiri, aho mu mijyi itandukanye yo muri Libani abantu bajyaga kubona bakabona mu mifuko y'abantu harimo gucumba umwotsi kubera ibikoresho by'itumanaho bafite mu mifuko byagiye biturika. Abanyalibani benshi baracyarakaye kubera ibyabaye ku wa kabiri. Uyu mutwe wa Hezbollah mu kwezi kwa munani ku itariki ya 11 warashije ibisasu bigera kuri 30 mu majyaruguru ya Isiraheli. Hezbollah yagabye iki gitero nyuma y'aho ingabo za Isiraheli nazo zari zarashe mu mujyi witwa Marub uri mu majyepfo ya Libani, zikomeretsa abantu 12 barimo n'abana 6. Mwitangazo uyu mutwe wahise ushyira hanze wasobanuye ko igitero cyawo cyari kigamije guhorera abanyapalestine batuye mu gace ka Gaza, kinagamije gusubiza ibitero bya Isiraheli ku butaka bwa Libani. Igisirikare cya Isiraheli IDF cyasobanuye ko ibisasu hafi 30 bya rokete ari byo byarashwe na Hezbollah, gusa ngo ntacyo byangije kubera ko byaguye ahantu hadatuwe. Umuvugizi wa IDF Daniel Hagari yatangaje ko abanzi barimo Iran na Hezbollah bashobora kuba bateganya kugaba ibitero ku butaka bwa Isiraheli nyuma y'urupfu rwa Ismael Haniye wayobaraga umutwe wa Hamas. Ibi ni ibitegerejwe n'abantu benshi kuva uyu mugabo yakwicwa. Uyu mugabo yiciwe mu gitero yagabweho aho yari acumbitse itera muri Iran, aho yari yagiye gushyingura perezida w'iki gihugu Ibrahim Raisi wari uherutse kugwa mu mpanuka y'indege. Iki gihe Bwana Hagari yaragize ati IDF n'inzego z'umutekano turimo gukurikiranira hafi abanzi bacu n'ibibera mu burasirazuba bwo hagati. Ati twibanda cyane kuri Iran na Hezbollah tunasesengura bihoraho iby'iki kibazo. Ati abasirikare ba Isiraheli bariteguye cyane rwose. Uyu musirikare yamenyesheje abaturage ba Isiraheli ko nibiba ngombwa bazahabwa amabwiriza mashya y'uburyo basabwa kwitwara. Amakimbirane ya Hezbollah na Isiraheli ashingira ku bitero ingabo z'iki gihugu cya Isiraheli zigaba kuri Hamas, umutwe witwaje intwaro Hezbollah ifata nk'inshuti ikomeye cyane. No kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023 aho impande zombi zirasanaho buri munsi. Hezbollah na Isiraheli bapfiki mu by'ukuri. Hezbollah ni umutwe wa politiki w'abayisilamu ushyigikiwe na Iran. Ni umutwe ukora ibikorwa by'iterabwoba wo muri Libani uyobowe na Hassan Nasrallah kuva mu 1992. Izina ryawo Hezbollah risobanurwa ngo itsinda ry'Imana cyangwa se ihuriro ry'Imana. Hezbollah yamenyekanye cyane ibifashijwemo n'amafaranga ndetse n'inkunga ya gisirikari yatanzwe na Iran mu gihe Isiraheli yateraga Libani mu ntangiriro z'umwaka w'1980. Icyo gihe Hezbollah yaje nk'igisirikare kije gushyigikira abashia bari basanzwe bafite intege nke mu majyepfo ya Libani. Gusa inkomoko y'ibitekerezo bya Hezbollah ituruka mu mavugurura y'abayisilamu b'abashia muri Libani mu myaka ya za 60 na 70. Nyuma yaho Isiraheli ikuriye ingabo zayo muri Libani mu mwaka wa 2000, Hezbollah yanze gushyira intwaro hasi ahubwo ikomeza gushyigikira no gushimangira ishami ryawo rya gisirikari ryitwa Islamic Resistance.
uyu mutwe kandi wagiye uhinduka buhoro buhoro umuhuza w'abamaraniraga ubutegetsi muri politiki ya Libani. Ibi yabigezeho binyuze mu kwizerwa no mu ishami ryayo rya politiki ryitwa Royal Resistance Bloc Party. Byageze naho iri shami rya politiki rya Hezbollah rigira ububasha bukomeye cyane bwo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose muri sena ya Libani. Hezbollah yagezaho ibi umutwe ukomeye cyane kandi wizewe cyane muri Libani. Birumvikana umwanzi wayo wa mbere yari Isirayeli, kubera ko kuba Isirayeli yarigeze kwigarurira Libani ni n'ikintu cyatumye uyu mutwe uvuka. Hezbollah yarezwe kenshi mu myaka yashize kuba yaragabye ibitero by'ibisasu inshuro nyinshi, cyane cyane bigamije kwangiza inyungu za Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ziri hose. Hezbollah ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Isirayeli, ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu ndetse n'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Abarabu. Hezbollah ni inshuti ikomeye cyane ya Perezida Bashar al-Assad wa Syria. Iyi Hezbollah yohereje ibihumbi by'abarwanyi bayo muri Syria bagiye kurwana ku ruhande rwa Assad mu ntambara yo muri iki gihugu yatangiye mu 2011. Muri iyo mirwano Hezbollah yafashije cyane ingabo za Syria kugarura ubutaka inyeshyamba zari zarafashe, cyane cyane mu misozi yo ku mipaka ya Syria na Libani. Israel yakunze kugaba ibitero muri Syria igiye gusanga y'abarwanyi ba Hezbollah na Iran kugira ngo ibatsindeyo, ariko ntabwo Israel ikunze kubyemera. Uruhare rwa Hezbollah muri Syria rwatumye imitwe yo muri Libani irushaho gucikamo ibice, bishingiye ku kuba Hezbollah ishyigikiye perezida wa Syria. Uyu ni umushia w'umwalawite kandi afitanye umubano ukomeye cyane na Iran. Ibi nabyo byateje urwango rwinshi ruturutse mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu biyobowe na Arabia Saudite, umuturanyi wa Iran mu karere. Iyi Arabia Saudite nayo turaje tuyivugeho mu kanya. Imirwano hagati ya Israel na Hezbollah muri iki gihe yabagaho ariko ntivugwe cyane kugera mu kwezi kwa 10 mu 2023 ubwo umutwe wa Hamas w'abanyapalestine wagabaga ibitero kuri Israel bigahitana abantu 1200 bikanavamo intambara ya Israel na Hamas muri Gaza. Israel na Hezbollah bahise bubura imirwano mu buryo bweruye. Iyi mirwano yubuwe no kuba Israel yaratangije ibitero muri Gaza byo kwihorera kuri Hamas. Ni intambara imaze kugwama abarenga 40,000. Iki gihe Hezbollah yahise ivuga ko ibi ngibi atari ibintu byo kwihanganira, ihita isezeranya ko igiye kurwana na Israel mu buryo bweruye rwose. Inkomoko ya Hezbollah, igisirikare cyayo, umutekano, ibikorwa bya politike ndetse n'ubufatanye bwayo n'amahanga ndetse n'imitwe yo mu mahanga mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage muri Libani byagaragaje ko uyu mutwe umeze nka leta mu yindi muri Libani. Nta bigo cyangwa se inzego za leta zirusha ububasha Hezbollah muri Libani. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubu ngubu imbaraga za Hezbollah muri Libani zirenze z'igisirikare cya Libani, kandi imbaraga zayo nyinshi za gisirikare zakoreshejwe mu ntambara yo kurwanya Israel mu 2006. Abaturage muri Libani bumva hari icyubahiro bagomba Hezbollah. Gusa bamwe mu banyalibani babona ko Hezbollah iteje impungenge ku mutekano w'igihugu, ariko igakundwa cyane nabo ku ruhande rw'abashia. Iyi ntambara irimo irafata indi ntera ikomeye cyane kubera ko irimo ibihugu byinshi bikomeza kugaragaza ko byiteguye kurwana na Israel. Nk'ubu igikomangoma cy'ubwami bwa Arabia Saudite hakaba na minisitiri w'intebe Mohammed bin Salman Al Saud yavuze ko iki gihugu cye kidateze kugirana na Israel umubano mu bya diplomasi igihe cyose Israel itarareka ngo habeho Palestine yigenga. Uretse kureka Palestine kigenga, MBS yanavuze ko Israel ikwiye kureka uburengerazuba bwa Yerusalemu bukaba umurwa mukuru wa Palestine. Ati turongera gushimangira icyemezo cyo kwamagana kuba Israel iri muri Palestine ndetse n'ibyaha ubuyobozi bukorera abaturage ba Palestine.
Ibi bihabanye n'amategeko mpuzamahanga yo kurengera uburenganzira bw'abantu. Arabia Saudite ni kimwe mu bihugu bishyigikiye ubwigenge bwa Palestine, ndetse iki gihugu giherutse gutora cyemeza umwanzuro w'umuryango w'abibumbye ujyanye no gusaba Isiraheli kuva mu bice byose bya Palestine yigaruriye bigashyirwa mu bikorwa bitarenze amezi 12. Uyu mwanzuro watowe n'ibihugu 124, ibindi 14 birawamagana, mu gihe byifashe birimo n'u Rwanda ari 43. Inteko rusange yasabye ko Isiraheli iva nta mananiza mu bice bya Palestine yigaruriye kubera ko ngo bigize ibikorwa bihabanye n'amategeko mpuzamahanga. Loni yanasabye ko Isiraheli yazasana ibyangijwe mu bice by'abanyapalestine bitewe n'uko yahigaruriye. Ibi byose birimo kuba mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo gutegurwa amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 5 y'ukwa 11 muri uyu mwaka. Uzatorwa muri iki gihugu azahindura ibintu muri iyi ntambara. Bibaye ari Donald Trump, birashoboka cyane ko ibintu byasubirira udubi mu birebana no kuba Palestine yabona ubwigenge.